يوكا واوي دقيقة كيسان تجدا إسين قباتي بابر بعد جتشورا متان كغرق الجزء الرب سيدي كوشاشني هاي كان جتشورا كونا موتا قدوتي مقبولي سكين والله ثم والله تيادا جركيني نم تكون بدي قباتي تكون حبيبي السوا لال ما مشو بريداكية لال السوا بسوداني 100 درهم تكفلات يتبدج جارتي أبا وراك عبدو كنيكان أبا ورا وفي ولينشي سابل تو أرب سندان ديتو أنا قبل بيتشي بدادا تالو قبك زاري باكستاني يبدات نجي بنغالي ب50 درهم يبدات شورتنا لليت بملو يتبدادا يدرج نيتي أبا وراك بجاك عبدو أرب سندان ديتو سلزي أنا روزي اسكتابدنا نقلا اسكتين اسرابات تالو وجي سمورة تجاتا أهون بون نتاجا جرانا أزيال جراتي الناشر لبدالش أرا أكاونتي تكون نجلنجر كانشي والله اسمه والله أكاونتي تكون يروك يا كربانو بمن نجر مالتنو أنتي ابدنش ابدنش أنتي أيوه إند ليجو تونكان قبتش mana hojii seentee way qulqullinaan way nyaataan way waa waydiin dalaguu diddaadhaaf insishin sigaashin iyya characharshi የምትኖሪ የስጋ የእንስ ቸርቻሪ ልጅ ማለት ነው። ይሄኔ ከእናትና ከአባትሽ የወረስሽ ሽርሙጥና ነው። ለፋካቴት የሚት ወይ ሀደኬት ወይ ከርሙተ ትግሬት ሀደሲ ወጅኒን ከወልጋሄ ዳለቴ ኦቦሌሰ ክያ ኢንተሊ ትግሬ ቁልቁሉ ዘጭ ጀቱ ቁልቁሉ ነው ወላሂ ሱመ ወላሂ مقاسي ستر كيرا إمبوسي كده ميلا ديو باسبورتي كمان لفوتا أبو نسري مامي باسبورتي سيكا كبيرا دوغمت والله ثم والله كنو روزي أنو كوانو لغاي كنو روزي كنو رغي فدولالي أليما أصفا غبريس والله ثم والله جونتانو الرب سيستاني جونتانو الرب والله ربي الكاكانا بسيسي أبو كومنت كفتلين كي يا ربو جي كيس ورمو كان مالهم ايه جمع ما چاو چاو كدا جرا شكيتي يو جنو تكني دتا اي كيا والله جالا كيا تمره لا انا مور واجرو سريت موجه چود لا يشين اورومو جمات سميتي والله كي اورومو كتالا ميتو يو ادي فودو بربادينه ايتين چمرلالو اوبوليتي كي الا كوبت وبت አለ ከመልክ መልክ አለ ከቁመት ቁመታ ከኡከት ያራዳ ልጅ ዋን ዝፍጢ ዘረጦስ ሲጀመር አትመጥንም እናቷ ትበዳ ሲመዳል ማለው ነስሪያን ይሮይስ እና አጥንሱን አትመጥንም ኦሶ ቀባዴ ኦቦሌቲ ኮሲ ገን እንዳንተ አይነት ቆንጆ እንዴት ይገኛል በገይ ነስሪ ኦሶኒ በደጂ ቀባዴ ኦሶ ደገፈት አቲ ኢልመሰኒ ሞቲ እንተለ ሊፋጭ አሚ ገረዲ ትግሬ እናታ በሽርሙጥና ይያኑ ተደበተ والله ሙጫካራት ጀቻ ባካን እንዱባኔ ገርገርባኒ ለኪያ እንዴት ጀቻ የሽርሙጣ ልጅ በረንዳ ቤት ውስጥ ያደገች የተወለደች እንዴት ያገባል የምትመጥን ይላል አንተ በጣም ያራዳ ልጅ ነህ ዋንስ ይመዳሉ እንተለ ሰኝ ጋሪ ኢልሞነ መጋሪ በጣም ስርዓት ያላት አንድ ቀን አቲ መናኬ ከበጀምትን ጉያተክ ገዲባቲ ነመተካፊ አመንቲ ነመተካቶ ይጤም ቤቱ እቲ እምሴ ቆሸሸች እምሴ ተቆረች እምሴ በዚህ ወጣች ይያለች በየቀኑ ስለ እምሷ ምታወር እናሽን ልብዳለች በየቀኑ በሱዳንና በበንጋሊ ያስጎረጎርች እምስሽ እንዴት አባቱ ነው የማይጠቅሮ አከብትን ጉራቸው እምስሽ እንዴት ነው የማይጠቅሮ መቶ ሰው ገልብጦ እየበዳሽ እንዴት ነው የማይጠቅሮ እምስሽ والله አዲዲረ ጉርባቲ ይያለ ይያ ከረነ ሱሪየ ለቲያቀት ኦሮሞን ኩን ጉረ ለዶ ይተከሉ ሙጫን ኩን ጀቻሪ ልጅ والله ثم والله ደገፈታ ጀርከኛ ይያ ከነ ጀቹ ነማ አካኖፍ ዜሮ ሚዲያ ከነረ በሄዱበቱ ደገይ ዜሮ ሚዲያ ከነረ በሄዱበቱ ነማ ቤክቴ እንትኒ ተው ነማ ቤክቴ ጅረምቲ አካ ዱሪ ስታይል ቤቴ ዱሪዮታ ከነ ጆሉ መከርለሲ ብሪታ ተዱበቱ አካ ሲንቲ ፈካቹ ረንዳ ሙጫ ከነ ሃንገኒ ኦብሴ ደቺኒ ኖብሱ ደቺን ጀቹ ለፍቲ ባክግራውንድ ሙጮ ከና ኪያን ኦሶ ሀርካ ዲባ ኬሳ ገዲ ባሴ ሀርኩመ ቶክቲ ኦሶ ገዲ ባሴ ሙጨቲ በከርጊተንቲ አከናማ ኡዳን ኦፊ ኡዳኒ ብራዲሜቲ ኤሲቱ والله ربي رغاغوتي اچتي سي توكتي باسن دوبت مچانكو فيديو سي توكتي باسن متنسو كنما غرغر بهيران جدي والله الجزيرة دغاي والله الجزيرة اتدبتي في نيامنا يا دچستي يدغا دبچو داف جچود والله ربي فمنتاكي يتنسني تميچود الى والله ان وغاي سين هادكو
maatiikoo beetesabakoo sababa kiyyaan ana jechuun Jimmaa keessatti dhaladhe malee Jimmaan bakka hin bu'u. Sababa kiyyaan Abbaa Jifaar gad deebistee ijoollee jibbaa Abbaa Jifaarii waliin qaban akka beeku gootu jechuudha. Viidiyoo 7-8 ol narka jira. Kan isiin jechuudha 30-40 dakkalamaa hiriyoonni isii waraabanii natti argan. Wallaahi jechuudha. Kan ammoo jechuudha yoo soba jette nama meeqa yoo barbaadde keessoodhaan boruu si erguu hin danda'a sitti agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Kana fidee maxxansiisee ajandaa irratti gochisiisee nama si arrabsiisuu hin danda'a. Gimmaan laa godha anuma xinneessisa beektaa deebisee. Miknaatu mana koy. Isira koy. Kot seni me hace tu koy. Abora piso ra tu. Asgalchi. Hace tu me isira kot seni. Bun haare ke abo wasak. Mut'eesitti barbare naqanii kan gubanu wallahi summa wallahi barbare mimmixa jechuu beekte awaazee Muhammad yaar warra marge dakatti waa jedhu የትግሬ ልጅ ማለት ነው wallahi ilu bar annaman tu እንኳን የሰው ጀላ አይደለም Ila maal fakkate beektaa maammee koo dubbii kiyya fitachuufis siin jedhee wallaahi sababu mucaa kanaatiin kan ka'e jechuudha. Hanga har'aa dirasiillee hojii kiyya keessatti illee wanti baay'een danqaanatti ta'ee jira. Akka hattuutti, akka nama maallaqa namaa nyaatuutti, akka bakka hojiin hojjedheellee akkan hin bulle tasnu yaani waan guddaan irratti hojjettee jirti. Mikniyaatum Oromoota of duuba hiriirsisuudhaan si gadee ofii ishiitii Oromoo taatee anammoo kulloo gochuudhaan ana Oromummaa keessaa baasuudhaan jechi wallaahi waan baay'ee miidhamee jira sababa isiitiin garuu hin dubbatu. Miidiyaarra yoon ba'ee dubbate ittuu Oromoodha sabboonudha isiin wallagga jaalmarroo suuraa jaalmarroo kaatatti biizinasa naga dee daabboo mafiyaa miskiina gowwoomsiti teessee. Si galee wallaahi waan baay'ee miidhamee jira jechuudha. Si galee haga namoota walitti dhiyaatu walitti darbuu dirasii waan baay'ee godhamee jira. Hagan hojiin hojjedhu keessaallee ari'amee ba'uu dirasii. Kana hunda tooftaa kana hunda sababa isiitiin natti taphatamee jira. Garuu hinuman obsee dhiise. Waan ishii waan baay'een beekaa. Garuu maal laa godha namni maraateef duukaa yoo gadi baatee maraatte karoora keerraa duubatti deebitaa. Anillee maraataa namaan ta'a miidiyaa kanarra ba'ee wanni tokko wanni bu'aa fayyadamu jiru. Maaliif waan hundaa keessa kiyyatti qabadhe har'a irratti alhamdulillah akka nama tokko hin hojjetadhaa. Akka nama tokko hin uffadhaa. Akka nama tokko galii nan argadhaa. Hinuman jiraataa jira. Garuu waan baay'een irratti hojjetamee jira. Si galee. Waan baay'ee keessaas nagalchanii jiru. Kanaaf kun hundinuu sababa isiirraan kan ka'edha. Si galee. Kanaaf dhugaa jirtu har'a beekuu keessaniif baay'ee natti tolee jira. Baga hunda keessan irraa ga'e. Ana qofaan bagan dhaabbatin. Wallahi namoonni dabasitti dubbatan cubbuusitti dubbatan hundi isaanii ta'anii jechuudha akka qorsoo akka kaayitti nyaatu ta'anii. Wallahi summa wallahi. Guyyaa sana tokko waan jiru taa'ee ilaalee akka ilmoo namaatti jechuudha. Erga guyyaa sanaati guyyaa tokko maqaa asii biratti kaasee hin beeku. Waa'ee kan keessi biratti kaasee hin beeku. Yeroo isiin WhatsApp natti dhufte bilookii. Yeroo isiin TikTok natti dhufte bilookii. Waan ageessee waan tutteetii miti. Wallahi maal akka godhe hin beeku sa'aatii gara afur gatteessee mucaan narraa geerarti abadaboo. Hayya. Narraa kaafatte akkan jenne kunoo akka gaariitti kunoo Bangaanii Paakistaaniin dabaree akka ayyar maarafaatti jijjiirama. Hindee. Maal narraa barbaadde mucaan? Nasrii ol deebisi. An narkaa badee bar. Nasrii ol deebisa. Baaqinee እናቴን ሰድባኮን ይመልሳል ሰጠዋትም አባቴ ምን ሆንክ? ምንም ምክንያቱም isiin waasiin beeku namni isii arrabsuudhaafi maal si arrabsame haadha qabdimu abbaa qabdimu obboleessa qabdimu obboleettii qabdimu sanyii gosa qabdimu maal siitiin arrabsumeesi akka ማሊን አረብሰኔ ማሊን ማሜ ቆይ ድሩን ስተኛ አሁን ወጥቼ ስለተመለስኩ ማለት ነው። አብዲ ጌታቸው እናቴን ሰድባ አልሰደብኩን አረብሲነ ጀለታ እናቷ ትበዳና እኔ ሚስቴን ስለሰደበች ብቻ ሮዚ ልሙ የምትባል ሸርሙጣ ሴታ ገረድ ማለት ነው። ውጭ ሀገር ስትመጪ ሰርቼ እበላለሁ ብለሽ ነው የመጣሽው። እንደ ማንኛውም ሴት ሰርቼ እበላለሁ ብለሽ ወጥተሽ አሁን ደግሞ በሽርሙጥና ላይ ተሰማርተሽ የምትሰሪ ይሄን ሽርሙጥና ደግሞ ከቤተሰቦችሽ የወረስችው የለመድሽው ሀለሌ የሀለሌ ልጅ እናትሽ ትበዳና የተበዳሽ የተገማሽ ማለት ነው። ከብት ኢልማን ሰኚ ሞቲ ራንጎርታ የሸርሙጣ ልጅ ማለት ነው። አቲ ትግሬ ኦሮሞ ዳሚቲ ሮዚ ሊሙ ጀቴ መቃ ሮዚ መቃን ሲየኑ ንማም ከቴቱ ሱኒ ፓስፖርት ይራ ሮዛ ምቲ ሮዛ ማሪንቲ ሮዛ ሲ አሊማ አሰፋ ገብረየስ
ቲክቶክ እና አሊማ ነበር አሰፋ አንቺ አሊማ ፎቶ አስቀበማን ተውማ አሊማ አሰፋ የተባልሽ ቲክቶክ ነው ኢንቦክስ አሊማ ተዋት በቃ እኔ ትንሽ ልርገጣት። ቆይ ማሜ ልጨርስ፣ ረገጣ እንዳያልቅብኝ። አሊማ አሰፋ የተባልሽ አንቺ አሊማ አሰፋ ወልደያስ የተባልሽ ገብርኤል ይገርብልጥሽ ማለት ነው የተገለበጥሽ አንቺ ከአንቺ ኢምስ በላይ እኮ ከአባይ ወንዝ በላይ ነው እኮ ኢምስሽ ሰፍቶ 90 በንጋሊ በአንድ የሚገባበት ማለት ነው። ሮዚ ማለት ግን የተረገምሽ ልጅ ባትፈጠሪ ምን አለበት? namni ilmoo yoo argate ilmoon koo zarii bakka naa buuti jedhee laal ilmoo argate itti gammada. Anchi ግን እኮ የተረገምሽ ጠራ ሴት ለምንም የማትሆኚ ነመ ኢልሚ ኦሮሞ ላል አናን በንጋሊ ጀላ ፉደቴ ናንጀት ባገ ፉዳት ላል የተመረጠች ስለሆነች አትገሩ ኦሮሞቱ ሲዲስ እንኳን ነመራሲ ፉደቱ ሚቲ አርግቴ እንኳን ከሰው ሊቀበልሽ እንኳን ሲላል እንኳን ከበንጋሊ አብ ሊያወርዱ ይቅርና ኦሮሞ ሆኑ ሲቲ ፍንጫኔ ኢልሚ ኦሮሞ ሲቲ ተባቴ አንድ አመት ሙሉ አንጠባጥቦ ሸንቶብሽ ከነ ሙሉ ነገርሽ ተጫውቶብሽ ካንቺ ጋር ኖሮ እጂ አንቺ ዝባላ ነሽ ብለው ሄዶ ምርጥ ያባ ጅፋር ልጅ የተባረከች የተቀደሰች ከየዋ ቤተሰብ የተወለደች አንቺ የባንዳ ልጅ ስለሆንሽ የኦሮሞ ልጅ አንቺን ትቶ ምርጥ ባጅሻን አገባ። ያኔ እኛ ደግሞ ለስለስ ብለን ደስ ብሎን ላልክያን አቦክያኮ አከ ገራኬነን ኢሳ አከና እንጀዲና አማ ከና ሁንደ ከንዲቢ ገንደነማ አመንቲ ነማ ቋንጆ ማሜኮ አመንቲ ነማ ገንደነማ ረኮን ኬኛ ኢንተለቲ ሮዚ ልሙ የምትባል ሸርሙጣ በሸርሙጥና ላይ የተሰማራች ሸርሙጣ የሸርሙጣ ልጅ በኦሮሞ ስም የምትነግድ ጥምብ የጁንታ ልጅ እናሽን ልብዳለሽ። ከሷ ጋር ነው ችግራችን፣ ከሷ ጋር ብቻ ነው የምናወራ። ምክንያቱም ላል ሮዚ ወሊንገድ እንደቢና ወርየተ ሮዚን መራቴ ፊጉዳ ፐርሰንቴሽን ቆፈቷ ፐርሰንቴሽን ይሰን ኤደን ትጡሙራፍ ቦሩገነመ ደግሞ ጫንቂ ገቴ ነስሪ በንጋሊ ማሚ አከሲ ኪያ እናት ልብዳ አናቱ አከሲ ጎደ የተ ከዱፍቴ አስራ መራቴ ፊጉዳ እንተረቀበየነ ተረቀልጀሰሉ ማሜ ማሪ ሸንቆባ ላል ፐርሰንቴ ሰገልተ ሚሽን ጋፈ ኪያ ዲሲ ብራዴሜ መራቴ ጫንቂ ገቴ ድርት ፐርሰንቴሽን ያፈ ደግሞ አሁን ትንሽ የላላ ብሎኑን ፈተን እንለቃታለን። አጭ ቦደ ኢቲ መራቱ ከነቆፍ አርጊተን ስለዚህ እንጨርስበት። ኑዲሳ ኦሮሞ ሰፉ ባኔቲ ሚቲ ሃቲ ማሜ አረብሰምት ሃቲ አብዲ አረብሰምት ኒቲን ኮ አረብሰምት ኪያን ሃዳፍ ማቲሳ ወሊን አረብሰሚ እንዴት እናቷ ትበዳ አንድ የትግሬ ልጅ ኦሮሞ ውስጥ ተቀላቅላ ኖራ ጁንታን ጥንባታሚንቱን ኪያል ሮዚ ልሙቴ መቃልሙ ሞጋፈቴ ኦሮሞ ኬሰ ሴንቴ ካንን ጃልመሮ ጃለደቲ ካንን አብይን ጃለደቲ ካንን ማልጀት እንዴት አባታውን የምትከፋፍልን ጥንብ የጁንታ ተላላከ ናሽን ልብዳ የተበዳሽ ሰኚ ሰሬ ይጀጃል ኦሮሞ ኬሳር ከፍረዱ ሲያሰ ኦሮሞ ኬሳር ከፍረዱ ኢልማን ኦሮሞ ኬሳር ከፍረዱ አንቺ ጥንባታም ጁንታ አኒ ሰበበ ከንኬላል በንዳንቺ አይነ ባንዳና ዲቃላ ስም ነው ኦቡለ ይወንክ ያን ከወለበ በንዳንቺ አይነ ሸርሙጣ የሸርሙጣ ምክንያት ከወንድሞች ጋር የተጣላው። ለምሳሌ ለትግራይ ልጆች አንድ መናገር የምንፈልገው አንድ ሰው ለምሳሌ እኔ ኦሮሞ ሁኜ ትግሬ ነኝ ብዬ መቃልሙ ለፈኑካይ እሱ ነው እያሰደበን ያለ። ልጃችሁ ነች ውሰዱ፣ ካበደችም እሰሩ፣ አባቶቿን ፈልጉ የት እንዳሉ ተረዳችሁና አባታችሁ የእሷ አባት እግረ መንገድ ወደ ጅማ መጥቶ ልሙን ለፈ ኦሮሞቲ ቄሰኚ ሞቲቲ ማሜላል ልሙን ለፈ ኦሮሞቲ ቄሰኚ ሞቲቲ ጎቶት ኢልማን ኦሮሞ ሄዱት ልሙ ኬሳ ዱፌ እንዳንቺ አይነት ዲቃላና እምሷን ቸርችራ የምትኖር የቸርቻሪ ልጅ የቸርቻሪ የኢምስ ነጋዴ የኢምስ ደላላ የራስሽን ስጠኝ ማሜ በእናትህ ረገጥ አይነት አታቋርጠኝ እስቲ አንተ መርቅናል። ስማ እንዳንቺ አይነት ይኸው
የራሷን ኤምስ ቸርችራ ጨርሳ የጎረቤትም የምትጨምርበት አንቺ እኮ ከራስሽም አልፈሽ የጎረቤት ኤምስ እንኳን በደላላ የምትሸጪ ልጅ ነሽ እኮ። ያንቺን ጨርሰሽ የራስሽን ኮንትራት የአንድ ሌሊት ባጀት ጨርሰሽ የጎደኞችሽ ራሱ